истифодаи самараноки замин имкон медиҳад, ки ҳар нафар дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳм гузошта, барои таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ саҳми беназир гузорад ва сокинон имкон пайдо мекунанд, ки бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ аз ҷиҳати экологии тоза таъмин бошанд. Салом тамошобинони азиз, телевизиони Вилояти Суғд барномаи навбатӣ дар мавзӯи рӯзро пешкашатон мекунанд ва имрӯз мо ба студия барои таҳлили ин мавзӯъ Бобоҷон Домулоев, директори филиали маркази такмили ихтисоси кадрҳои комплекси агросанъотии донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемуров дар Вилояти Суғд ва Обломулод Қарабоев, директори стансияи таҷрибавии хокшиносии мелиоратсивии Суғди Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистонро даъват намудем. Хуш омадед ба барнома. Хуб устодон, албатта мавзӯи ки матраҳ мешавад аллакай ба шумо фаҳмо аст ва мехостем бо шумо қаблан як саволе пешниҳод кунем доир ба марҳилаи кишти такрорӣ. Хуб, марҳилаи кишти такрорӣ аз кай оғоз мешавад? масъалаи самаранок истифода бурдани заминҳои корими обӣ хеле масъалаи мубрими рӯз аст. Бинобар ҳамин яке аз омилҳои асосии баландбардоштани самараи заминҳои корими обӣ гузарондани кишти такрорӣ ба ҳисоб меравад. кишти такрорӣ зироатҳои кишоварзӣ асосан дар заминҳои корими обие ки кишти ғалладонагиҳои тирамоҳӣ яъне ҷаву гандум гузаронда шудааст, ҳамзамон дар заминҳое ки кишти пиёзи барвақтӣ, кишти картошкаи барвақтӣ ва солҳои охир дар вилоят парвариши сабзӣ зери плёнка ба роҳ монда шудааст. дар ҳамин заминҳо мо метавонем кишти такрории зироатҳои кишоварзиро гузаронем. албатта марҳилаи оғози он вобаста ба зироатҳо гузаронида мешавад. ман ҳаминро таъкид карда ҳастам ки бо супориши раиси вилоятимон Раҷаб Аҳмадзода мо ҳамин рӯз ба шаҳру ноҳияҳо нисбати он зироатҳое ки барои кишти такрорӣ дар вилояти Суғд истифода мешаванд як рӯйхат тартиб дода, дар он мо 27 намуд зироатҳое ки дар шароити вилояти Суғд парвариш меёбанд ва наздик 50 навъҳое ки аз ҳамин иҳо иборат аст мо пешкаш кардем ва ин маълумотҳо ба шаҳру ноҳияҳо равона карда шуданд. албатта марҳилаи аввал пеш аз ҳама мо ҳаракат кардем дар кор ки чунин кишти зироатҳоро гузаронем ки марҳилаи пухтарасии онҳо яъне муҳлати вегетатсияи онҳо бояд 90-100 рӯз бошад. бинобар ҳамин аз ғалладонагиҳо гирем агар ҳозир пас аз вондоштани ҷаву гандум мо бояд ҳатман то 1 июл кишти такрории шолӣ вилоят ба низода аз 1000 гектар гузаронем дар кор ва кишти такрории ҷувори макка барои дон гузарондан ба мақсад мувофиқ мебошад. бинобар ҳамин мо ҳаминро таъкид карда ҳастам ки мана дигар зироатҳое гирем агар офтобпараст вегетатсион наздик ва дарозтар инҳое мана муҳлати агар киштишонро гӯем агар аз 1 то 26 моҳи июн, чунки ин бояд моҳи октябр пухта расад. арахис яъне кишти такрорӣ гузарондан мумкин, инам муҳлаташ ҳамин вобаста аст. мана сони оянда гирем агар турбо ҳаст, шалғам ҳаст, инҳои мо то 10 августа кишт карда метавонем. ҳамин рӯйхате ки мо бо олимон тартиб додем, ҳамунҷо муҳлати кишти гузарондани зироатҳо нишон дода шудааст. агар мо ба шароити вилояти Суғд назар андозем агар 17-18 март ба шаҳри Канибодому ноҳияи Ашт ба баҳор оғоз ёбад агар баъд аз як ҳафта ҳамин ноҳияи Бобоҷон Ғафурову ноҳияи Матчоҳу Зафаробод мерад, мана сони бо баъд як ҳафти дигар ин минтақаҳои Миёнакӯҳ Исравшану Панҷикенду мерад. бинобар ҳамин агар тахмин кунем агар ҳамин муҳлати кишти зироатҳо ҳамаш 15-20 рӯз ҳамин вобаста иқлими мо шудааст ва ино ҳамаша мана дастрас намудем. мана агар фарз кардем моша гирем агар мана навъҳои тоҷикӣ 1, тоҷикӣ 2 муҳлати вегетатсияшон 80-110 рӯз. ина мана олимон пешниҳод мекунанд ки ина аз 25 июн то 22 июла мо бояд кишт гузаронем. ҳамин вақт ба яъне мо ҳосиле ки меронем ҳосили дилхоҳ мешавад
و دهقان از این ثمره خیلی خوب میگیرد. خب تشکر. با مقصد در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و فرمان رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده، موافق معلومات امروز در ولایت یعنی که سال روان باید که در میدان 40,000 گکتار کشتی تکراری گذرانده شود. البته برای جمع‌آوری حاصل فراوان ترکیب خاک و زونکی آن هم خیلی مهم است و امروز برای کارکرد خاک هنگام گذراندن کشتی تکراری و اگرتکنیکای پرورش زراعت‌های کشاورزی چه کارها باید انجام داده شود؟ برای بلند برداشتن حاصلنوکی زراعت‌های کشاورزی هم برای کشتی اساسی هم برای کشتی تکراری این کارکرد خاک خیلی مهم و ضرور حسابیده می شود، برای که در شرایط ولایت سوخت اساساً در کشاورزی در شکل اینتنسیوی استفاده برده می شود. این خاک‌های خاکسترنگ بوری، سنگلاخ، خاکسترنگ روشن، خاکسترنگ مقرری، دامنه‌ها و جگررنگ کربنتی استفاده برده می شود که در ترکیب خاک‌های ما گیپس و کربنات ها زیاد وجود دارد. با سببی که کشتی تکراری در روزهای گرم شده می گذارد، حساب هوای گرمی بلند نمی خاک بسیار بخار می شود و در نتیجه سخت شوی خاک به عمل می آید. حسابی همین در ترکیب خاک موجود بودنی کربنات ها و گیپس ها. برای همین بعد غون داشتن من حاصل غله‌دانگی ها من کشتی اساسی یعنی که کشتی زراعت های اساسی و پیش از گذراندن کشتی تکراری البته شودگار خوشصفت باید گذرانده شود در چخوری 30-35 سانتی متر. بعد گذراندن شودگار چخور گذراندن چیزل کنی، مال کنی و هنگام کش استفاده بری تخم پاشک های زمانوی توصیه داده می شود. هنگام نشنمای زراعت باشد من کلان کنی، شاو کنی و برای بلند برداشتن حاصل نوکی گذراندن نرم کنی بین قطارها و تازه کردن از علف‌های بیگانه، مبارزه بر ضد حشرات و کسلی‌های زراعت‌ها می تواند همین عامل‌ها زراعت‌های کشتی تکراری حاصل نوکی زراعت‌های کشتی تکراری را بلند بردارد. خب تشکر. استاد البته در برابر خوجگی‌های دهقانی امروزها ساکنان ولایت کوشش میکنند که زمین‌های نزدیک حوالگی خود را ثمرانک استفاده برند و از آن دو سه حاصل جمع‌آوری نموده برای تامین هم خانه خود و هم تامین بازار استعماری با محصولات خوش‌صفت وطنی سهم گذارند و توصیه شما برای ساکنان که زمین‌های نزدیک حوالگی خود را چگونه باید استفاده برند و اساساً کشت تکراری بعد جمع‌آوری کدام حاصل‌ها که شما پیشتر قید کردید کمی وسیع‌تر برای بیننده‌های ما روشنی انداختید؟ البته آن رقمی که شما گفتید دایر به در میدان 40,000 گکتار گذراندن کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی از همان 15,000 گکتارش در خواجگی‌های یاریرسانی اهالی گذرانده می شود. خصوصی خاصی خواجگی‌های یاریرسانی اصلی بارد. زمین نزد خودشانند، قوه مهنتی میرسد. بنابر همین در همین خواجگی‌های یاریرسانی اهالی ما میتوانیم 3-4 حاصل به دست آوریم. من مثال جماعت دیهاتی زرزمین میگم. من واها اول کوچات میگیرن. یکم حاصل کوچات. دویم کوچته برده صحرا میشنونن. وقتی که پمیدار غوره کرد کلان شد بینش به همش به جرمکه برای دام میشنودن. جرمکه برای دام کلان میشد و یا سایه میکند این و یا امین نگاه میدارد از کسلی ها زراعتی اساسی پمیداره و وقتی که جرمکه برای دانم پزانده میگیرن ثانی اینها برای کشتی تکراری سبزی و ترب یا شلغم میکنن. من اگر بندگر یعنی ما حس کردیم میتونیم که در شرایط امروزه هر یک اهالی خواجگی یاریرسانی اهالی ولایتمان میتوانند از یک قطعه زمین 4 نمودی حاصل گیرند. همین چیزا من در ناحیه در شهر پنجی که تام مراجعه دیده برآمده بودم. اونجا ما سمینار هم گذرانده بودیم. در جماعت دیهاتی سرز دهه نور زندگی هست. اونجا
ва картошкаро мешонанд байни қатори картошка 60 сантиметр ҳам 10 сантиметраш ба ё каламфури булғор ё боқилаҷон мешонанд. вақте ки картошка пухта расид, картошка ба вақти пухта расид, картошка меғум доранд, пас ҳосили боқилаҷону ҳосили каламфури булғорро мегиранд. инҳо ҳам охираш ба буҷа сабзи бисёр нағз мешавад, сабзи киш мекунанд ва аз сабзи ҳам 350-400 сентин а як гектар гирифтанишон мумкин. бинобар ҳамин ман хоҷигиҳои аҳолӣ ва мемно тавсия додани ҳастам ки аз ҳамин таҷрибаҳое ки дар вилояти суғд мавҷуд ҳаст васеъ истифода бурда барои беҳтар намудани сатҳи зиндагонии худшон, барои самаранок истифода бурдани заминҳои ваҳо дар назди ёрисон бисёр кам ҳаст. агар ҳамин чораҷоиҳои гузаронагар метавонанд ҳам дастурхони худро обод кунанд, ҳам барои таъмини амнияти озиқавории мамлакат ҳиссаи арзанда дошта бошанд. албатта бо ин рӯ ҳамчунин метавонанд сокиноне ки заминҳои худро самаранок истифода мебаранд, чи заминҳои назди ҳавлигӣ, чи заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ, дар баробари баланд бардоштани сатҳи иқтисодии оилаи худ ҳамчунин имкон доранд ки ба рушди соҳаи саноати хӯрока ва хусусан коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва фаъолияти мунтазами корхонаҳои консервабарорӣ сам гузорам. хуб устод, инҷо чиз дигарам ҳаст, гарчанде ки фасли тобистон дар минтақаи мо яъне ки дар Тоҷикистон бисёр гарм аст, хусусан солҳои охир, ва бубинед ки боз ҳам дар мо дар як фасл метавонем мо 4 фаслро бубинем, хусусан дар ноҳияи Шаҳристон имрӯз метавонем гуфта ки дар баландкӯҳҳо барф ҳам ҳаст ва дар поинтар бошад метавонем гарчанде тобистон ҳам бошад, аммо салқини ҳаво ба мисли баҳор аст. яъне ки мо 4 фаслро дар як фасл метавонем бубинем, вобаста ба минтақаи ҷойгиршавии шаҳру ноҳияҳое ки имкони рушди кишоварзӣ аст, чӣ тавсияҳо дода метавонед, яъне ки кадом зироатҳоро метавонанд кишт карда бошанд дар кишти такрорӣ? албатта дар кишти такрорӣ хоҷигиҳои аҳолӣ метавонанд аз кишти такрорӣ сабзавот истифода баранд. чуноне ки мо гуфтем, сабзи бисёр ҳосили баланд метиҳад. муҳлати кишти сабзи агар мо берем, агар мана шароити мо аз 20 июл то 27 июл гузаронем, агар хеле мувофиқ. ҳамин 25-27 июл ба як мушак сабзи мегӯем, ҳамона киш кардан мумкин, ҳама дерпаз ва яшамон тез мепухта гиш. бинобар ҳамин кишти бодаринг, мана бодаринги марғелонӣ, атлас F1 ва F1 беназир, манамин атлас F1 ва F1 ин истеҳсоли Штатҳои Муттаҳидаи Амрико 45 рӯз ба сар мекунад ҳосилдиҳа, инам ваҳоба ҳосили баланд медиҳад. яъне дар хоҷигиҳои ёррасони аҳолӣ мана ҳозир таъкид карда шуд, дар ҷаласаи корӣ раиси вилоятимон Раҷаб Аҳмадзода таъкид карданд ки дар шаҳри Хуҷанд як корхонаи калони хушк намудани сабзавот ба кор шурӯъ намуд. инҷа талабот сабзиҳои хеле зиёд, талабот кабудиҳо, мана кашнич, укроп, шавел, дигарҳо ва зиёд, чунки инҳо ҳамна хушкара ба хориҷи кишвар пешниҳод мекунанд. ин корхона метавонад ҳам онче ки зиёд ки дар хоҷигии ёрисон ҳаст, ҳам пиёз, ҳам ба истиснои ҳамон турба зӯяш мерисад, турбу шалғам, дигар тамоми зироатҳое ки кишт мекунанд, агар зиёдӣ кунад ва изофагӣ кунад, агар метавонанд ҳаминҷа оварда супурда бо даромади худшона зиёд кунанд. яъне ки ин як имконияти дигар аст ки сокинон метавонанд маҳсулоти ҷамъовардаи заминҳои назди ҳавлигии худро дар баробари хоҷагиҳои деҳқонӣ ба корхонаҳои коркарди мева ва хушккунидани он меваву сабзавот супорида бошанд ки ҳам барои рушди иқтисодии оилаи худ ва барои фаъолияти мунтазами ин корхонаҳо саҳм мегузоранд. чунки маҳсулот асосан содирот мерафт, бинобар ин бояд ҳамин ба имсол мо диққати махсус диҳем. хуб, ташаккур. албатта барои рӯёндани ҳосили фаровон имрӯз хоҷагиҳои деҳқонӣ умуман деҳқонони кишоварзон кӯшиш мекунанд ки бештар аз нуриҳои минералӣ истифода баранд ва ҳамчунин порӯи маҳаллӣ. хуб, чӣ тавсияҳо аст, чӣ гуна аз кадом намудҳо метавонанд истифода баранд, кадом вақт бояд ки дорупошӣ карда шавад? асосан 60% ҳосили гирифташуда аз тарафи олимо исбот карда шудаги аст ки ҳамин 60% ҳосили рӯёндашуда ин аз ҳисоби нурӣ ба даст оварда мешавад. ҳам дар зироаткорӣ як қонун аст, қонуни бозгашт мегӯянд, яъне ки як агар
mana ba'di g'o'ndoshini ziraatҳои ғалладона аз он ҷумла гандум мо кишти такрорӣ мегузаронем. ҳамин кишти гандум агар 50 сентнер яъне ки 5 тонна гандум аз 1 гектар агар г'о'ндоштагӣ бошем, ҷамъоварӣ карда бошем, барои 1 тонн пайдо шудани ҳосили гандум 35 килограмм азот то 17 килограмм фосфор ва то 25 килограмм калий аз замин, яъне ки бо воситаи ҳосил ва ҳосили иловагӣ аз замин бароварда мешавад бо воситаи растанӣ. акун баъди г'о'ндоштани ҳосили асосӣ замин, яъне ки аз рӯи мавҷудияти моддаҳои ғизоӣ камтамин мегардад. аз ин лиҳоз мо бе истифодаи нуриҳои органикию маъданию, яъне ки ҳозир бо нуриҳои муосир баромадагӣ аст ки ва агар истифода набарем мо ҳосили зиёд ба даст оварда наметавонем. барои ҳамин тавсия дода мешавад ки ба кишоварзон пеш аз гузарондани шудгор то 80-100 килограмм, акун вобаста аз талаботи растанӣ меъёри солона аз тарафи агрономо дар хоҷагӣ муайян карда мешавад, вобаста аз намуди зироат аз 80 то 100 килограмм нуриҳои фосфордор, агар пори чорои калони шохдор бошад 30 тонн 35 тонн ба 1 гектар, агар поруи парранда бошад 15-20 тонн тавсия дода мешавад ба 1 гектар ворид намудан. мо нуриҳои фосфордор ва то 60 килограмм калийдорро ба замин дароварда, поруҳои органикӣ ҳамаша омехта карда дароварда, баъд аз он шудгори хушсифат гузаронда баъд бояд кишро оғоз кунем. дар давраи нашунамо бошад нуриҳои нитрогендор марҳилаҳои сабзиши, яъне ки марҳилаҳои нашунамои растаниро нигоҳ карда ба 2 ё ки 3 тақсим карда бояд ворид намоем. нуриҳои нитрогендор хеле вобаста аз намуди зироат аз 80 килограмм сар мешавад то 150-160 килограмм моддаи таъсирбахш бояд ворид карда шавад. хоб ҳозир бо технологияи инноватсионӣ нуриҳо баромадагӣ аст ки дар таркиби онҳо ҳам макро, ҳам мезо, ҳам микроэлементҳо дорад ки растаниро ба ҳолатҳои экстремалии обу ҳаво, ба касалиҳо тобовар мекунад, ба гармии баланду сардию ҳамаи яъне ки омилҳои номусоид ба тобовар мекунад. тавсия дода мешавад ки аз ҳамин нуриҳои муосири инноватсионӣ низ хоҷагиҳо дар парвариши зироатҳои кишти такрорӣ бояд истифода баранд. барои пурра таъмин кардан ва ҳосилнокии потенсиали зироати растаниро гирифтан, растанӣ ба худ ҳам азот, асосан макроэлементҳо азот, фосфор, калий, мезоэлементҳо мана калсий, микроэлементҳо бор, рух, охан, молибден ва ғайраро талаб мекунад. ҳам ҳосил баланд мешавад, ҳам сифати ҳосил, сифати ҳамун мева ё ки ғалла баланд мегардад. хуб, ташаккур устод. бовар дорем тамошобинони мо хусусан кишоварзону деҳқонон аз ин намуди нуриҳои минералӣ ки шумо гуфтед албатта истифода мебаранд ва барои баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсол маҳсулоти кишоварзӣ албатта боз ҳам огаҳ шуданд ва метавонанд ҳарчи бештару бештар маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол карда бошанд. Тамошобинони азиз, идомаи барномаи дар мавзӯи рӯз аст аз телевизиони вилояти Суғд. ҳангоми гузарондани кишти такрорӣ кадом маҳсулотҳо метавонад ки дар муҳлати муайян пухта расад ё кадоме аз онҳо наметавонад, як бо фарорасидани фасли сармо рабт медиҳад? албатта саволи бисёр муҳим. мо ҳоле таъкид кардем ки барои кишти такрорӣ мо бояд ҳамон зироатҳоро кишт намоем, ҳамон тухмиҳоро интихоб намоем ки муҳлати вегетатсионии онҳо кӯтоҳ бошад. мана агар вақте ки мо мехоҳем кишти такрории шолиро гузорем, агар инҷа мо пешниҳод мекунем ки сорти маҳаллии чиллагӣ ҳаст. вегетатсияи ин 90-105 рӯз. агар мана ҳамин 20 июн, 25 июн то 1 июл киш кунад, агар
ماهی اکتبر رفته حاصلی درست میگیرن. ما در ناحیه باباجان غفور وقتی که با دهقانان هم صحبت شدیم 52 سنیر گندم گرفته در کشت تکراری شالی نوی چیلگی کاشته زدن. سال گذشته گفتن تا 45-50 سنیر حاصلی تکراری گرفتگی. من مثلا جیرمکه برای دان هست. جیرمکه برای دان من نوهای تیزرس این و یعنی خودمو علمای خودمو اختراع کردگی این چنین 608 نامش این خطایی. یعنی وگتاسیون اینا تا 90 روزه. اگر ما همین تا یکمی ایول کش کنیم اگر ما میتوانیم 90-110 سنتیر در کشت تکراری جوارمکه استحصال کنیم. من در ساحه من چون که تاکید گردید سبزواد به کرم اگر کوچیچه شلونیم اگر 45-60 روز به پخته میرسد اینم ناس. بودرینگ به مارغلانی اطلس F1 بنظیر اینها هم وگتاسیون 35-45 روز همین زیرات هایم استفاده برانگر ناز میشد. مثلا سبزی و تیلو رنگ، میرزایی سرخ، موشکی سرخ، شانتانی F1 شالغم به نمود نوهای پتروفسکی 1 لذت خوجندی. من حاضر تا یکمی ایوله ما میتونیم کشت تکراری کارتاشکی گذارونیم چون این خصوصیت خاصی کارتاشک از آن عبارت است که وقتی که حرارت هوا از 26 گرادوس بلند میشد هنگامی گل کنی این لنده نمیبندد. بنابراین اگر حاضر ما کشت کنیم ماهی آگوست به تا سپتامبر هوا حرارتش پست میشد ما میتونیم کارتاشکی نوهای گال ژوکوفسکی بر وقتی علایالدین کریمی و اوداچه میگوییم نوهای نرسیه کش کنیم. یعنی من همین رو تاکید کردنی هستم که آن 27 نمودن تربوز با گیرمگر تربوزی سیاه پوچاقی وحشی جورکانت و وحشی بسیار ناز خربوزه و خلقی اصلین این اختیاری بود است. وگتاسیونش 60-70 روز. اینچنین جورکانت انی خودمانده هست و انی سورت های انی استراخان انی روسیه بر وقتی 133. یعنی باید کشاورزان هنگامی گذراندن کشت تکراری دقتی مخصوص هنگامی انتخابی تخمی ها و مهلتی وقتی که میبینن سرتیفیکات واشه و مهلتی پخته رسی اینا نامش ما و مهلتی وگتاسیونش بگر رعایت کننگر آن مهلت هایی که ما حاضر معین کردیم هم رعایت کننگر ما در این موارد میتوانیم حاصلی دلخواهی زراعت ها را به دست آوریم. تشکر. البته برای баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар баробари нуриҳои минералӣ ҳамчунин пеш аз ҳама муҳим аз ҳама ин обёрии саривақтӣ аст. хуб дар кишти такрорӣ ин чӣ гуна бояд бошад? маслиҳати шумо ба деҳқонону хоҷагидорон? албатта об барои растанӣ яке аз омилҳои ҳаётии растанӣ мегӯем. 5 омил бошад, омилҳои ҳаётии растанӣ яке аз онҳо об мебошад. бе об мо наметавонем ҳосили дилҳо гирем ва растаниро парвариш намоем. ҳозир тағйирёбии иқлим рафта истодааст дар ҷаҳон, аз он ҷумла дар тоҷикистон солҳои камборишӣ солҳои охир камбориш омада истодааст. аз ин лиҳоз ба кишоварзон тавсия дода мешавад ки ҳамчун кишти такрорӣ барои имконияти аз дастрасии оби полизӣ бояд зироатҳоро ҷойгир намоянд дар заминҳое ки танқиси об доранд ё ин ки дар вилояти суғд зиёда аз 150 000 дар кишоварзӣ заминҳои санглоқ истифода бурда мешавад ки обёриро зиёд талаб мекунад. аз ин лиҳоз ба минтақаое ки оби полизӣ танқисӣ дорад зироатҳои камобталаб ба монанди ғалладонигиҳо киш намоянд. зироатҳои сабзавотӣ полизиҳо дар заминҳое ки танқиси оби полизӣ надорад дар минтақаи ва заминҳои тагнам яъне ки обёриро кам талаб мекунанд. мисол 3-4 маротиба обёрӣ киди ҳосил доштан мумкин аст. албатта шумо ҳангоми суҳбат як чанд маротиба дар бораи марҳилаи пухта расидани зироатҳо гуфтид.
بنابر همین این شب و روزها ما باید صورتی دروی غذا را باید تیزانیم. خب یعنی مانده نزدیک 390 400 تا کمپاین های غذا درو حاضر آماده. اگر ما همیوای کار که تامین کنیم، اگر ما میتوانیم در مدتی در یک روز دروی غذا را با سینوم 4000 رسانیم. دیگه این که در سالهای پیش اصولهای ایپاتوی کشتی زراعت‌های تکراری جاری کرده شده بود. یعنی کمپانی غله درو میکند، از پسش تایبندها که میبندند، پس از وی تراکتور شودگار میکند، همین که به میلان میرود. ما وقتی که من همراهی خرابای در ناحیه باباجان غفورov بودیم، همین چیزا ما مشاهده نمودیم. یعنی دهقانا علاقه اینا یاد گرفته که بنابراین ریاست‌های کشاورزی شهر و ناحیه‌ها باید همین اصول، یعنی هم کمباین، هم تایبند، هم تراکتوری و شودگار میکردگی، هم تراکتوری میکردگی گروه ها تقسیم کرده جابجا کننگر ما صورت میتزانیم و کدام زراعتی دلخواه برای هم محل کشکن میشود. دویمش همین گفتنی هستم که مانده خواجگی های دهقانی انفرادی خیلی زیاد. خواجگی های دهقانی انفرادی استفاده کمباین و ها بسیار مشکل، چون که مساحتش بسیار کم. اینجا سالهای پیش دروی جداگانه غله‌دانگی بود. وقتی که وای شیر خمیر میگوییم میشد غلهش خالد میشد، درو کرد یگان بسته یگان 40 گرم میمونند، کشتی تکراری میگذرانند و از حساب نمی‌هایی که در بدنش و در برگش بود با پررگی پخته میرسد. مانده حاضر نزدیک 80 عدد غله کوبک‌ها هست، هم مکانیکی هم با واسطه کوی برق کار میکند، میتوانند حاصلشون بگیرند. یعنی ما همین کارو کنیم، اگر این هم برای تیز خالی کردن زمین و با سرعت بلند گذراندن کشتی تکراری مساعدت میکنند. من اطمینان کامل دارم که دهقانای ما، خواجگی‌های دهقانی از این اصولهای پیشقدم استفاده میبرند. تشکر. مسئولیت‌های شما با تماشابینان خصوصا با کشاورزان چی علاوه دیگر هم دارید؟ یکی از وظیفه‌های اساسی که با ما وظیفه گذاری شده است، این گذراندن سمینارها، روزهای صحرایی و مشورت‌ها با خواجگی‌های دهقانی. من استانسیه تجربه خاکشناسی ملیتی سعودی، این خاکشناسی اگرخیمی اکادمی الهوی کشاورزی نیست، همه ساله در بازآموزی‌های زمستانی کادرهای اگرصنعتی کمپلکس اگرصنعتی در ولایت سوخت زمستان 6-7 مرتبه همه ساله یک سمینار علمی عملی منطقوی گذرانده می شود از طرف عالمان استانسیه. روزهای صحرایی من خیلی که استاد گفتم در ناحیه دیوشتیج من 2 روز پیش اوید به بلند برداشتن حاصلخیزی زمین‌های للمی در شرایط تغییریابی اقلیم ما از طرف عالمان استانسیه به دهقانان توصیه‌های مفید داده شد. پیشگیری یعنی که گرمشوی اقلیم در زمین‌های للمی. غیر از آن در ولایت همه سال ما اوید به بهتر نمودن حالت ملیتی زمین‌های بشار دچار شده، بلند برداشتن حاصلخیزی زمین‌های سنگلاخ و من اوید به بلند برداشتن حاصلخیزی زمین، یعنی که اساس حاصلناکی این زمین است. اگر ما زمین کار نکنیم، یعنی که حاصلخیزی زمین را بلند نبرداریم، ما حاصل دلخواه گرفته نمیتونیم. از این لحاظ ما همه ساله با کشاورزان هم با واسطه تلویزیون، هم با واسطه سمینارها، هم با واسطه روزهای صحرایی همه نتیجه های کارهای علمی که به دست آورده می شود از طرف عالمان ما رسانیده می شود. تشکر برای صحبت و اشتراکتون در برنامه و تماشابینان عزیز. باور داریم که اون معلومات هایی که امروز متخصصان مهمانان برنامه ما با شما خصوصا با کشاورزان و دهقانان پیشنهاد کردن البته می توانند استفاده برده باشند و در رشد ساحه کشاورزی خصوصا در کشت تکراری استفاده برند و حجم استحصالی محصولات کشاورزی را زیاد کرده در سمت تامین امنیت عضو قواری سهم گذارند که این
албатта метавонад дар баробари баланд бардоштани сатҳи иқтисодии оилаи худ ҳамчунин дар поён бурдани нархи маҳсулоти кишоварзӣ дар бозорҳои истеъмолӣ ва ҳамчунин ба фаъолияти мунтазами корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва консервабарории саҳми назаррас дошта бошад. Бинандаҳои азиз, хотиррасон мешавем ки меҳмонони барномаи мо буданд Бобоҷон Домуллоев, директори филиали маркази такмили ихтисоси кадрҳои комплекси агросаноатии донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур дар вилояти Суд ва Обломурод Қарабоев, директори станцияи таҷрибавии хукшиносии мелиоратсивии суғди Академияи илмҳои кишоварзӣ дар Тоҷикистон. Хуб, бинандаи азиз, инҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. Хайр, то барномаи дигар.